Assalamualaikum guys. Malam ini kita makan mie guys. Ini mie goreng guys, mie goreng pedas guys. Dan ini guys, super bau guys. Jengkol, mantap. Oke guys, kita makan malam guys. Ini goreng pakai bawang goreng doang guys. Ini mantap guys, favorit. Kita campur guys, biar lebih mantap guys. Oke guys, kita makan guys. Ini pakai cabai guys, mantap. Ini mie goreng guys, pakai saus. Wah, mantap guys. Enak guys, mie pakai jengkol. Mantap. Ini jengkolnya masih muda guys, nggak terlalu tua banget. Ini nggak keras dimakan.
Wah mantap guys, habis duluan minyak, tinggal sisa jengkol guys. Pas banget ya. Oke guys, selesai sudah guys makan kita guys. Jangan lupa klik, komen, subscribe guys.